In the banky room. Uma ushembe ekhuluma izwi kuwe uma bahamba ubuza kubantu ukuthi mina ngenze njani ilawo mazi bayingcwele inkosi ibusisa izwi layo amen. Thuthuka thuthuka Ngiyabonga abantwana benkosi umhlabelelisa inkosi zimibusise. Lokho uqile phambi kwenu abantwana benkosi umfana nje omncane. Udadewethu uanti lo kade ekhuluma la. Nama yena ke uyayithi wangishela ibela ngazi ke. Kuliqiniso kangakanani lokho. Amen. Usekhulumile sekukhulunyiwe ekhuluma ngenkosi enkulu ungalozinda ilingani nezabaphekula. Amen. Ukhulumile udadewethu nenkosi inyanga yezulu ulapha kaMdungu eNyukhasela lo kodwa ngokuhlala osempumalanga eMiddelburg eSiyanda Temple. Amen. Ngiyocela nje ukuhlwa kancane ngoba kwaMdungu sesinyathelile ngenyanga yezulu. Udadewethu ukhulumile ngenyanga yezulu. Sesikhumbuzweni senyanga yezulu ngicela nje abangcwele bangangithathi kabi angiphume eceleni njengoJolisaka sesikhumbuzweni. Kodwa ngikhona nje ngifisayo ngifisa ukukhuluma ngoshembe wami. Amen. Kuthi ngo2012 ngiyabingelela baba uMshumayeli ngithi uMshumayeli eseyintweni uMshumayeli wethu umphanazi umphathwe nabashi ngibingelele nabashumeli bonke abakhona kodwa nje ngokukhethekile ngibingelele noMshumayeli oseyintweni. Amen. Angeke ngichaze ukuthi useyintweni ngani niyazi nini. Kuthi ngo2012 ngagula kakhulu bangcwele. Ngagula kakhulu kangangokuthi ngihlala unyaka wonke ngingayi emsebenzini. Avela nje ngavuvuka lonyawo umlenze wonke waka right besisebenzisa ioffice nje sibabili. Omunye enganginayo wavuvukana ka left mina ngavuvukana ka right. Ungwakankosi eoffice umfowethu engangisebenza naye. Uthema isegula kanjalo sesigula kanjalo wathi hayi mfethu ukhona inyanga eMozambique lenyanga bathi ayibheki inyawo ngoba kusho ukuthi kunenkinga khona okwenzekile lapha sithelele khona. Ahambe ngempela lo mbongo cha mina ngiyabonga ukhona ushembe wami. Amen. Nawe ngiyacela ukunika lelo themba ukuthi ukhona ushembe wakho. Ngoba alike lithembe esinalo njengoba silana nje sinqamla amazwe size la ngokujabula ngokuthokoza okukhulu kungenxa yothando likaShembe. Amen. Siyacela ngoba ngeke sithi sicela uShembe asithande yena
thina singamthandi asimthandeni kuqala ukuze naye ezosithanda ukumthanda akushembe ukwenza ungamthandi nje ukuthi ngiyamthanda ushembe kodwa uhlela wenza ilutho uma kuthiwa kuyanikelwa nikela uma kuthiwa kwenziwa izinto zasesontweni zenze wena ungabheki omunye umuntu amen siyacela ukuthi asiphe nje lo nhliziyo yokuthi simthande automatically uzosithanda naye amen thema sengigule kanjalo ke ngizophuthuma nje ngiyasaba nangu dadewethu ngikhuluma le ndaba ngoba ngihamba nofakazi ngiyaqala ukuyikhuluma khona inkosi yayise unyazi ezulu ayisanda hlala esihlalweni nje ngo2012 ngiyajabula ngoba ngeke ngibatshela abanye ukuthi mina ubani thiwa kuneBhayibheli lonyazi mina ngabe ngila eqaleni koGenesis ngoba mina ngaphiliswa unyazi amen mhlawumbe ngabe kuthiwa nje kwaba kaMdunge 2:5 bese kukhulunywa ngami amen uthi udadewethu hayi mfethu ngiyacela ukuthi njengoba ngihamba ngenkosini ngicela ukuthi ngifike ngubike ngizokhipha nje imali ngubike enkosini ukuthi njengoba usu-admithiwe nga-admit eGoli kwathiwa ngiyadeclare ukuthi kumele ngiyonquma umlenze ngikhuluma ngento ufakazi abafuna ukungibona nje masephumile inkonzo ngizoza ngibakhombisa umlenze uzobona nawe ukuthi lo faka ngaba usekho kufanele ngiyonquna sekusayiniwe phansi nami sengisayine ngoba kwasebaningi ngoba kasengihamba ngo-wheelchair ngathi ayongona lo mlenze ngoba le nto iyakhuphuka ihambe ifike inhliziyo ngithi hayi kunokuthi mhlawumbe ngimele inhliziyo ngcono nginqunywe ngase ngivumile udadewethu uma ehamba ngoba ekhona ithemba bafethu amen ahamba fika anikele enkosini unyazi lezulu inkosi unyazi lezulu ikhipha isibusiso ithi inkosi ikubusise ukwengeke sanquma angifonele udadewethu angitshele bese ngiyasemukela isibusiso amen nangempela bangcwele uthema sekufanele lelo viki lelo ukuthi kumele ngiyonquma lo dokotela okwafanele azonquma kwagula yena kaphinda ngezemsebenzini ngaze ngathi sichatshwa amen yingakho ngithi ukhuluma ngoshambe wami ngifuna ukwanda kakhulu ngasinda ngabuyela ngonyaka olandelayo uma ngifika emsebenzini ngonyaka olandelayo instead ukuthi mhlambe ngidemote ngoba phela umsebenzi othize engangiyenza ingasenzeki ngangasayenzi yayingasenzeki kahle kodwa ngafike ngathola ipromotion ngalolu unyazi lwezulu esihlangane ngalo la amen ushembe uNkulunkulu inkosi ibusise ningizwile In the Bankyulu.